Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira mugoroba mwiza wo ku itariki ya 15 ukwezi kwa 2026. Amakuru ni menshi cyane avugwa mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ariko no ku ruhando mpuzamahanga. Nsuhuza cyane abantu mwese mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu mwariko mu gihugu cya Uganda. Tubafite audience nyinshi cyane, abantu muri Kampala ndetse abantu namwe muri Nairobi mudukurikira 5 kuri 5 muri munsi makuru ibiganiro byacu, namwe muri mu gihugu cy'u Burundi, muri Muyinga, muri Gitega, muri Bujumbura, mwese rero mbahaye ikaze. Namwe muri Republika Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania, abantu muri Ngara, muri Dar es Salaam ndetse namwe muri Zanzibar, ikaze muri aya makuru. Ntabwo rero kandi narenze nguhe abantu mudukurikiye muri Leta Zunze Amerika ndetse n'igihugu cya Canada, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane. Yitwa Kayumba Nyamwasa General, yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, yafatanyije n'abandi batandukanye barimo na Perezida Paul Kagame mu rugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda. Nyuma gato aza kugirwa kandi na Ambassadeur y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko aza gukurikiranwa n'inkiko z'u Rwanda biza gutuma ahunga igihugu, aza guhungira muri South Africa. Hari itangazo rero mfite riturutse muri South Africa cyangwa se muri Presidence ya Repubulika mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ngiye kugaruka mu kanya gatoya, ariko nk'uko maze kumenyera mbere yuko twinjira ku nkuru yacu nyirizina, ndabaza nkaba inshamake y'amakuru y'ingenzi abagezweho kugira ngo tubone kuganira ku makuru yacu. Reka mbabwire ko mu gihugu cya Ukraine, Perezida Volodymyr Zelensky yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Hongria ko ashyira imbere inda. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yandagaje Minisitiri w'Intebe wa Hongria witwa Viktor Orban, avuga ko aho gutekereza uburyo bwa gisirikare Uburayi bwakumiramo Uburusiya, ahubwo ahugiye ku gutekereza uko yakuzuza inda ye. Ibyo Volodymyr Zelensky yabivuze kuri 14 Gashyantare 2026 ubwo yari mu nama mpuzamahanga yiga ku mutekano izwi nka Munich Security Conference. Bibutsa ko inama yanitabiriwe na Dr Vincent Birutan, Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uwitwa Juvenal Marizamunda, uyu nguyu akaba ari Minisitiri w'Ingabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo uwo mukuru w'igihugu kandi wa Ukraine yavuze ko urugamba igihugu cye kiri kurwana n'Uburusiya arugereranya no kujya ku murongo w'imbere mu kurinda umutekano w'Uburayi bwose. Ati n'abanya Ukraine bari kurinda Uburayi, turi ku murongo w'imbere w'urugamba. Ati inyuma yacu hari Polonye yigenga n'ibihugu bikora kandi ku nyanja ya Baltike. Mu mvugo yakiriwe nk'isebanya, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Minisitiri w'Intebe Viktor Orban gufatanya n'abandi banyaburayi gukomera Uburusiya bisa naho ntacyo bimubwiye. Ati naho Victor we ari gutekereza uko yakuza inda yiwe. Ati aho gutekereza kubaka gisirikare cyahangana n'ibifaru by'Uburusiya kikabibuza gusubira mu mihanda y'i Budapest. Ubwo gusubira mu rwa mukuru kandi Budapest wa Hongria yavugaga ni mwaka w'1956 ubwo Uburusiya bwari bukiri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete bwateraga Hongria. Ayo magambo ya Perezida Volodymyr Zelensky yakomewe amashyi menshi n'abanyaburayi bari muri iyo nama, basanzwe banenga Minisitiri w'Intebe Viktor Orban bamuziza ko atemera kohereza intwaro muri Ukraine, ndetse akenshi ntavuga rumwe n'imyanzuro y'umuryango umwe bw'Uburayi igihugu cye kibereye umunyamuryango. No gusubiza Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yabinyujije ku rubuga rwa X, yiriza gukoresha nawe imvugo isebanya, gusa agaragaza ko amagambo ya Perezida wa Ukraine ari intambwe isubira inyuma mu bya politike y'igihugu ayoboye. Yanditse agira ati izi mpaka ntizireba njyenyine cyangwa se undi uwo ari we wese, ahubwo zireba ahazaza ha Hongria, Ukraine n'Uburayi. Bigaragaza ko Ukraine itazigera kandi ijya mu muryango umwe bw'Uburayi. Uyu mugabo asanzwe kandi hagaragaza ko Ukraine itakwemererwa kwinjira mu muryango umwe bw'Uburayi n'uwa NATO, kuko ngo byaba ari ugushyira iyo miryango mu bibazo byo kwisanga igiye guhangana n'ibyeruye n'Uburusiya. Ibyo bihora kandi bikurura kutavuga rumwe na Perezida Volodymyr Zelensky. Mu kwezi gushize ubwo yari mu nama izwi nka World Economic Forum yabereye i Busuwisi, Zelensky yavuze ko Viktor Orban akoresha amafaranga y'Uburayi kandi aburwanya. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe Viktor Orban yavuze ko Perezida Volodymyr Zelensky ari umugabo wataye umutwe, ariko ko ibyo bitatuma ahagarika indi mikoranire igihugu cye gifashamo Ukraine mu bijyanye n'amashanyarazi n'ibikomoka kuri peteroli. Byari makuru kandi mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko hahishuwe ko Amerika iri kwitegura ibitero karundura kuri Iran, mu gihe ibiganiro byo gusohosha mwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigikomeje. Hahishuwe ko Washington iri kwitegura ibitero bikomeye bishobora kandi kumara iminsi kuri Iran. Umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu warushijeho kandi gufata indi ntera mu ntangiriro z'uyu mwaka biturutse ku myigaragambyo karabutaka yadutse muri Iran. Ni imyigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza 2025, abaturage binubira ikiguzi gihanitse cy'ubuzima cyatewe no gutakaza agaciro k'ifaranga ryaho, nyuma iraguka ihinduka iyo basaba ku butegetsi buhinduka. Iyo myigaragambyo bivuga ko yaguyemo abantu benshi Amerika kandi yayihuriyeho
igaragaza ko itazatekereza kabiri mu gutabara abanya-Iran. Benshi bakavuga ko Washington ishaka gukuraho ubutegetsi burangajwe imbere n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Iran yavuze ko Amerika niramuka kandi igabyeho ibitero nayo itazarebera izuba ibikorwa byayo biri mu burasirazuba bwo hagati. Ariko nyuma impande zombi kandi zitangira ibiganiro. Reuters n'amakuru y'Abongereza yanditse ko abayobozi babiri muri Amerika batashatse ko amazina yabo kandi ajya hanze yabayibwiye ko igisirikare cy'Amerika kiri kwitegura intambara ishobora kandi kumara ibyumweru kuri Iran mu gihe Donald Trump kandi azaba yatanze amabwiriza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio aherutse kandi gutangaza ko nubwo hari ibiganiro hagati y'impande zombi bikigoye cyane kugirana amasezerano n'icyo gihugu. Yagize ati nubwo Perezida Trump kandi yifuza kugirana amasezerano na Tehran, biracyari ibintu bigoye kubigeraho. Ibyo kandi byongeraho ko ku mabwiriza ya Perezida Donald Trump igisirikare cy'Amerika kiri kongera abasirikare mu burasirazuba bwo hagati basanga abo gisanzwe gihafite indege z'intambara, ubwato bw'intambara, ibisasu bishwanyaguza za misile balistike n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kugaba ibitero ndetse no kwirwanaho. Perezida Trump kandi ubwo yari muri leta ya North Carolina tariki ya 13 Gashyantare 2026 yavuze ko Amerika iri kugerageza guhindura ubutegetsi bwa Iran, agaragaza ko ari cyo kintu cyiza abona gishobora kuba. Umuvugizi wungirije wa White House Anna Kerry yavuze ko Perezida Trump afite amahitamo yose ashoboka ku cyemezo yafatira Iran kuko yakira ibitekerezo binyuranye, ariko umwanzuro wa nyuma ugomba kuba uwe ubwe. Amakuru kuri ibyo bitero Amerika iri gutegura avuga ko bizagabwa ku nzego z'ubuyobozi za Iran no ku gisirikare aho kuba abatunganyirizwa ingufu za nucleaire. Impuguke zigaragaza ko iyo ntambara kandi Amerika ishoje kuri Iran bishobora kubyara amakimbirane y'akarere kose Iran iherereyemo, bitewe n'uko Iran ifite ibisasu byinshi cyane bya misile. Iran yavuze ko mu kwihorera kuri Amerika nigabaho ibitero nayo izarasa ku birindiro Amerika ifite muri Aziya, birimo ibyo ifite muri Jordania, Qatar, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu no muri Kuwait. Mu ruzinduko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Israel aherutse kugirana muri Amerika yabwiye Perezida Trump ko ibyo Amerika kandi iri gutegura kuri Iran bigomba kongerwamo ingingo zifitiye akamaro Israel kuko nayo ari umwe mu banzi bakomeye cyane ba Iran. Ku rundi ruhande ariko intumwa za Amerika Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner bazahurira i Geneva mu Busuwisi n'iza Iran mu ntangiriro z'icyumweru gitaha mu bindi biganiro kandi bigamije kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mbere yuko tujya kuri General Kayumba Nyamwasa, reka mbanze mbabwire mu buryo bw'ishamake ko byatawe kuko Amerika yakoresheje artificial intelligence mu gufata Nicolas Maduro. Ibitangazamakuru nka Axios ndetse na The Wall Street Journal byagaragaje ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifashisha ubwenge buhangano mu gitero cyo gufata Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro muri Mutarama 2026. Byagaragaje ko yifashishijwe ari yitwa Claude AI. Iyi ni ubwenge bwahanzwe n'ikigo cy'ikoranabuhanga Anthropic. Iyi ikaba kandi itarifashishwe gusa mu kugaba iki gitero, yarakoreshwe kandi kuva mu myiteguro irakoreshwa igenzura amafoto ya satellite n'amashusho y'ako kanya mu gutata ndetse no kuneka. Reka tubanze tugiye ku itangazo riturutse mu biro bya Presidence ya Afurika y'Epfo. Amakuru aravuga ko Presidence ya Afurika y'Epfo yibeshye ku izina rya Felix Tshisekedi. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Afurika y'Epfo byibeshye ku mazina ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kumwita Felix Tshisekedi bamwita Philippe Tshisekedi. Perezida Tshisekedi na Ramaphosa kandi bahuriye Addis Ababa muri Ethiopia mu nama y'inteko rusange 39 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango. Inama yabaye ku itariki ya 15 na 15 Gashyantare 2026 kuva ku munsi w'ejo n'uyu munsi. Kuri 15 Gashyantare nibwo abayobozi bombi kandi bagiranye ibiganiro, ari naho Presidence ya Afurika y'Epfo yakoze ikosa ryo kwibeshya ku izina rya Perezida Felix Tshisekedi, aho kumwita Felix babivuga Philippe ko babwise. Aya makuru kandi akaba yakomeje avuga ko mu butumwa bwashyizwe hanze ibiro byavuze ko Perezida Cyril Ramaphosa yagiranye inama na Perezida Philippe Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo butumwa nyuma y'igihe gito bwashyizweho bwahise kandi busimbuzwa ubundi izina rya Philippe ryasimbujwe Felix. Nubwo kandi bwasibwe ariko abantu bari bamaze kububona ndetse batangiye kubuhererekanya ku mbuga nkoranyambaga. Bagize bati His Excellency President Cyril Ramaphosa holds bilateral meetings with His Excellency President Philippe Tshisekedi, the President of the Democratic Republic of Congo. Akaba rero ari magambo bari banditse. Hanyuma mbere gato yuko tujya kuri General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe Akadomo cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Hari inkuru yanditswe kuri General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda,
kandi yafatanyije n'abandi mu rugamba rwo kubora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Amakuru rero inkuru yanditswe ku itariki 20 ukwezi kwa 10/25 bagira bati twirwaneho ishinja Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara Kivu Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinja Europe 5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa leta y'u Burundi n'umutwe terabwo FDLR kugira umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umwe mu bafisi bakuru batwirwaneho Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma yaho P5 kandi gabweho ibitero bikomeye mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi n'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yagize ati bwana Kayumba Nyamwasa yaraje ariko nawe ntabwo yizanye kuko inyuma ya Kayumba Nyamwasa harimo abandi bantu ati bamushyigikiye irya P5 ya mbere kandi yabaye muri iriya myaka ishize ati barahangaha na bakaremera. Icyo gihe kandi haje abasirikare bagera hafi kuri batayo ariho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa bamwe bajyanwa muri gereza ati mwarababonye ku mateleviziyo bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Colonel Rugabo Fidel yakomeje agira ati none uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo nitawimbi uwo ni Masunzu Munigantama ndetse n'abanyamusaraba n'abandi. Bwana Kayumba Nyamwasa yaraje ava muri Afurika y'Epfo ajya Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. N'amakuru dufite afite amasoko yizewe. Uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba Nyamwasa kandi yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi bakorana inama itegura uburyo kandi P5 izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kandi ko baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi yabonanye n'abandi bakuru b'interahamwe bavuye no muri Kongo kandi barambuka ati bashorewe na leta y'u Burundi bambikwa impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'Abarundi bakambuka kandi bakagera mu Burundi. Niyo bakoreye inama tibarangije kuzuza gahunda bavuze ko bagomba kandi kuzamura ingabo ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze no kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidel yemeza ko Kayumba Nyamwasa we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo ko yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo mu biganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Atari ko bwana Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka yafashe indege ajya Kinshasa kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere yuko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntayihuriye na MRDP twirwaneho ahubwo nabanzi bacu batumazeho ati nibo bafatanyije na FDLR nibo kandi bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo MRDP twirwaneho yiteguye kandi guhangana nayo nk'undi mwanzi wese. Tukiri kuri bwana Kayumba Nyamwasa indi nkuru yanditse ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10/24 ati urucumitirane rw'imigambi mibisha y'umugeneral w'incike. Atabazi neza Kayumba Nyamwasa basangiye nawe byeri ati bamukubwiraho byinshi cyane ku ruhande rumwe ngo ni umuntu basabana ndetse yewe akanyuzamo agasengera ariko uko gusabana kuba gufite ibindi bintu bikuri inyuma. Ni inkuru itari mbarirano atuzabaze abari kumwe nawe i Rubavu mu myaka ya za 90 mu gihe cy'abacengeze ubwo bateraga Iwawa bakazakubwira byinshi. Bazakubwira ko ari umuntu uzi kwegereza abantu mu nyungu ze bwite gusa ibyo ashaka iyo bitagezweho mu bamubyaranyabo. N'umugabo wabaye mu ngabo z'u Rwanda wagize uruhare mu rugamba rwo kubora igihugu ariko umutima we ngo ntiwigeze uba hamwe kuva kera na kare. No muri icyo gihe ati cyo kurwanya bashakaga guhungabanya umutekano Iwawa aho aburiye ubwato muri Kivu ati barasa abacengeze bazakubwira ko bari bafite umuyobozi basuzugura ushyira hejuru wumva ko akwiriye kuba afite ubundi buyobozi bwo hejuru kurusha ibyo. Ati byaramukurikiye umunsi kundi uko intego ze atazigeragaho akarushaho kuba umurakare. Ati muzabaze ibyabaye mu ntangiriro za 2000 ubwo Perezida Paul Kagame yagabanyaga ibikingi byari byarikubiwe n'abakomeye. Icyo gihe Kagame yashyizeho komisiyo yo kugenzura icyo kibazo y'abasirikare bakuru yari yobowe na General Fred Bingira. Hafashwe umwanzuro ko ubutaka kandi abantu bari barigwijeho babusaranganya n'abandi abari bafite nibura basigarana hegitare 5 izindi zikegurirwa abaturage kuko ibyo bikingi ngo byari bifitwe n'abafite intugu ziremereye ntabwo babyishimiye na gato. Kayumba numwe mu bivumbuye ako kanya uwo mwanzuro kandi arawunenga maze afata inka ze azinyanyagiza mu baturage na za hegitare 5 arazireka. Isura ya bwana Kayumba Nyamwasa tubona aturi kwihuza na FDLR ati yarwanyaga si ya none ati n'umujinya w'igihe kirekire n'umutima mutindi wo kwikuza ati bimaze igihe.
kuva yakwerekeza y'ubuhunzi avuye ku kuba ambasaderi mu Buhinde ati ntiyahwemye guhuza imbaraga n'abashaka kugira nabo u Rwanda gusa inshuro zose yabigerageje yabaye akawa mwana w'intumva ati imigambi ye irapfuba bigira ahubwo noneho naho asongwa ati asamba mu minsi mike ishize iri nkuru cy'imakuru rya Academy.com ati nibwo hasakaye inkuru y'urugendo rwe Kinshasa mu mugambi wo kwiyunga kuri FDLR. Bivugwa ko umugambi wateguwe neza na Perezida Felix Tshisekedi uherutse kwiyemeza ko azashyigikira uwo ari we wese wagerageza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibikorwa nk'ibyo si bya none kuri uyu mugabo ati hashinzwe RNC ya mbere n'iya kabiri biranga bibujya ubusa. RNC yashinzwe na Theogene Rudasingwa, Kayumba Nyamwasa, Gerard Gahima ndetse na Patrick Karegeya muri 2010. Nyuma yo kudahuza ibintu byaje guhinduka bijya irudubi umunsi Rudasingwa yatukaga Kayumba kuri nyina ndetse no guhembera inzangano zishingiye ku moko. Amaze kubona ko ntaho gupfunda imitwe, Kayumba yasigaranye igice kimwe cy'abantu muri RNC, abandi bajya ku ruhande rwa Rudasingwa. Uwo mutwe kandi w'iterabwoba ucikamo kabiri. RNC ya Bwana Rudasingwa yayise niyo RNC ishakwe, Kayumba asigarana iye iyobowe na Jerome nayigize byakomeje kuzungurutana gutyo abari kumwe na RNC baranyonyomba mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abarwanye kandi umutwe bakubitwaga inshuro bahungaga Kayumba bamushinja ko ari kwimika politike ya Munyangire ko arema udutsiko ari umuntu w'inda nini n'amacakubiri kandi ashingiye ku moko nk'uko icyo gihe byakomeje kugenda bivugwa. Atusubije amaso inyuma kimwe mu bihe bigoye u Rwanda rwagize mu mateka yarwo nahagana mu myaka y'2010. Abazi politike y'igihugu bazabikubwira ati nibwo benshi bari bagize bakagarara bagiye bakanirwa bakwiye abatahuye umugambi mbere bagafumyamo bagahunga. Kayumba akimara guhunga yanyuze muri Uganda mu nzira imwe na iyo Patrick Karegeya yari yaravunyuzemo mbereho imyaka 3 akomereza kandi ku muturanyi wo mu burasirazuba bw'u Rwanda mbere yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo. Aba bagabo ati bubatse umubano ukomeye n'abari ku ntebe muri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bumvikanisha uburyo u Rwanda kandi ruyobowe nabi nabo kandi barabyemera batangira kotsa igitutu ubuyobozi bwarwo bifashije FDLR. Byagezeho muri 10 kandi abo muri icyo gihugu basaba u Rwanda kugirana ibiganiro n'umutwe wa FDLR. Ingingo isa na sakirirego ku gihugu kuko byarusabaga kandi kumvikana abanyabyaha bishe abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Inzira ntibwira umugenzi koko ati kera kabaye umugabo waje gukendera muri icyo gihugu ati zahinduraga imirishyo igitotsi cyari cyarazanywe umubano w'u Rwanda na Karegeya na Kayumba kigenda nka nyomberi. Yashinze P5 ibyayo kandi birangirira mu kiriyo no muri gereza. Nyuma y'ishingwa rya RNC muri 10 imyaka akurikiyeho ntigeze kandi bera myiza uyu mutwe. Urupfu rwa Karegeya rwaje rusonga abantu bari gusamba barahukira rimwe. Kayumba yese kandi atangira kwiyegereza indi mitwe ifite umugambi wo guhungabanya u Rwanda maze imwumva vuba ivuga iti uyu azamayeri yazo no kubwira inkotanyi cyane ko yabaye umugaba w'ingabo za RDF. Yikojeje nanone kandi muri RDC mu misozi ya Fizi na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bigera muri 18 amaze gukoranya abarwanyi bagera kuri 400 bari bakomotse mu mashyaka atavuganwe n'u Rwanda nka FDI nkingi ya Madame Ingabire Victoire, Amahoro PC ndetse na RNC, PDP Manzi na PS Mberakuri. Igice cya Maître Bernard Ntaganda yafashe shaka Nyamusaraba hoze ayoboye inyeshyamba za Gumino abari we agira umuyobozi akajya kandi amusura kenshi. Kayumba ubwe niwe kandi watanze igitekerezo cy'uburyo batayo z'uwo mutwe zigomba gushingwa ndetse no gukora maze azita Alpha, Bravo ndetse na Delta ati buri imwe ayiha abarwanyi 120. Mu mikorere ya P5 ya Bwana Kayumba Nyamwasa abarwanyi bayo nibatanaga n'abategetsi bamwe b'u Burundi batiyumvamo u Rwanda kugeza n'uyu munsi. Ati nibyo byatumaga intwaro ibiryo imiti n'imyambaro uwo mutwe kandi ukoresha bituruka i Burundi. Ati muri icyo gihe kandi ibintu ntibyaje kugendekera neza abagize uyu mutwe kuko ibitero by'ato by'ingabo za RDC byasize benshi cyane mu barwanyi babo bapfuye abandi barafatwa boherezwa mu Rwanda. Aba biyongeraho abagize umutwe wa Urunana bari mu bateye mu Rwanda mu Kinigi mu gitero cyaguyemo abaturage 14 harabishwe Rusorongo abandi kandi baruhukira mu nkiko z'u Rwanda. Mu gihe kandi yacikagamo ibice bibiri, Kayumba yasigaranye igice cye yizeye ko kigiye kandi gukomera kurushaho cyane ko Rujugiro yayishyiragamo agatubutse niwe wamufashaga kubona amafaranga yo kugurira intwaro abarwanyi be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mubano wabo waje kuzamo agatotsi ubwo byataurwaga ko ari amafaranga yahawe aho kuyakoresha ibikorwa yaragenewe ayashyira mu nyungu ze. Wari umuterankunga yese kandi amukupira amazi n'umuriro maze gutahura ko amafaranga y'intwaro yayaranguyemo ingano ibishyimbo n'ubunyobwa akamuranguramo n'amakamyo ya rukururana akajya mu bucuruzi muri Mozambique. Rujugiro yarinze ava mu mwuka w'abazima adacana uwaka na General Kayumba Nyamwasa.
mu myaka ya 2017 n'umwe mu yo Kayumba Nyamwasa kandi yagiyemo ibihe byiza mu mugambi wo guhungabanya u Rwanda kuko icyo gihe abantu bamwe bo mu nzego za Uganda bari babogamiye ku ruhande rwe ndetse na bagenzi be. Icyo gihe ubutegetsi bwa Uganda ntibwaciraga kandi urutego u Rwanda ndetse bwafashaga imitwe yose igamije kandi kurungabanya. Nibwo urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI rwari rubanye neza na RNC kugeza aho Charlotte Mukankusi wa RNC yakirwa na Perezida Museveni. Andrew Mwenda, umwe mu basesenguzi bakomeye muri Uganda wari intumwa ya Museveni mu bibazo by'umubano mu bindi Rwanda, yarutse gutangaza ko hari ikibazo gikomeye cyane mu bayobozi bamwe bo muri Uganda batumvaga umuzi w'ibibazo bakihutira kandi gukora ikibangamiye u Rwanda. Kuva ubwo General Muhoozi Kainerugaba yinjiriye kandi mu bwumvikane buke hagati y'u Rwanda na Uganda, ikibazo cyarakimutse. Kayumba n'abambari be ndetse n'umubano bari bafitanye n'abarimo Abel Kandiho birasinzira berekana mu bworo bw'ikirenge, ntibongera kandi gukandagira hafi yaho. Magingo ya Kayumba yerekeje amaso ku barwanyi ba FDLR nyuma yaho ahawe rugari na Perezida Felix Tshisekedi, maze igihe yari yiyemeje ko yiteguye gufasha umuntu wari we wese wagira uruhare mu guhungabanya ubuyobozi bw'u Rwanda. Amaherezo y'urunana rwa Kayumba, Tshisekedi na FDLR, icyo umuntu kandi yakwibaza ati muri iki gihe ni amaherezo y'urunana n'urukundo rw'akadashoboka rwa Kayumba na Tshisekedi na FDLR. Ati gusa ntibigoye kubona amaherezo yarwo. Iyi nkuru y'ikinyamakuru Igihe.com isoza ivuga ati ntabwo bigoye kubona iherezo ryabo. Bati icyo umuntu yakwibaza muri iki gihe ni amaherezo y'urunana n'urukundo rw'akadashoboka rwa Kayumba, Tshisekedi na FDLR. Ati gusa ntibigoye kubona amaherezo yarwo kuko ibishobora kandi kuba gukurikira ibibona bugicya. Ati niba bifuza gutera u Rwanda gukurikira ubushobozi bwa RDF n'uko igisirikare cy'u Rwanda, atukarba n'icyo bo ubwo barwanira, amaherezo nuko bazisanga batazi kibakubise aho bazohereza kuri urwo rugamba, ndetse mbarwa ati nibo bazasigara babara inkuru. FDLR ndetse na Tshisekedi nabahamya bo kuburira Kayumba Nyamwasa kuko bamaze igihe kandi muri urugamba ariko barukuramo imbwa yiruka umunsi kundi. Ati cyo kwibaza nicyo babona muri Kayumba Nyamwasa, mu general wabaye incike udafitiye ingabo. Nuko inkuru y'ikinyamakuru Igihe.com yasojwe. Hanyuma mbibutsa ko nyine General Kayumba Nyamwasa yabaye umusirikare ukomeye cyane, hanyuma aza kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, kandi nk'uko nabivuze hejuru yafatanyije n'abandi korora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mbere y'uko bira byose biba. Reka mashimire.